kwa be Adom TV Badwam na Ocean Afisem and ne braso say ye de ebra wo nyame hira opi ahudie mu nsam ye do mo ase na enra na Croatia ne we mu de na mepu ekosi sei penalty sana afamani so nti wan na say hwan omo say Japan for no oh okay ne manage e na mpese Croatia for ne she na say Africa for ne nyina ya bafie ho ya beda ye nyina ya mafie okay Jagana from Muntai am a level of watching about by ye de ani to hwe kakra tie ma obi akwa ba me na ya boafo ya se wo mada romanti ene yetumi de Afisem nkomo ibro St Andrews Senior High School eno any school abatan ne ahwefo echi ne benche ye mfa ye manonko ye oboard ne wo dey nti mfa ho ene ba bia wotie courses ni nyina no ye kire bi e wo St Andrews Senior High School ene nkura no BC so hwe na nche na pie pe ntwentwen wo na ase fa obano ko St Andrews Senior High School Kel Kits toothpaste chuchu wabofra se anopa ene anwumre anopa ne anwumre anopa mahu so obata wani abreden wo dwuhia akra ne se awompe manage savem no ho fashe mu anadwo so fama akra no if you say daytime wadidi bebre ne mark kan sin mu bebre anwumre chuchu no ansa na wada sebe ya wonya se yade bia nkranketo a 37 ye tutu wo mo se a ha dwen ti Mr. Obatan bo ba ne sen ho by Kidi Ministry of Akra osi woni die wonya bi manu a ohun sa fei wodidi wo fom nuane ne se ya ye do mo ase pure natural health wo mo e wo 3P garlic mixture so immune system ahodi wo mu a cold echiche me direct e bi nchew ti so so bo immune system ho ban a nom 3P garlic mixture no apene wo madura wa adwama so nti wo kɔ pharmacy ne herbal shops a obenya be sanwumaku yi adaroma na ye de Afisem enkomo yi bro happy birthday enko emma owo me akosua safoa kantanka oforikuma owo me akosua safoa kantanka oforikuma we ko foribo student Christian oforikuma yamane boni wo bono mantam no emu ne ba enya mfie mienu ene wo wish na happy birthday enti akosua safoa kantanka oforikuma nyame hirawo nyon kese nya 98 years eka 2 years no ho se woni nam century no e wa hoden mu ahofani nyansa nyini be ni petitiro e wo man ene abusua a wofiri mu birthday ne dos meba ni nyina so obi a ode ne birthday we shama me bia meka ni nyina na me wo Dr. Penny Dr. Michael Chiramatin e wo ahase Campus for Christ C4C Homeopathic Clinic for ono de ne hospital ano pay watutu ne namu abaha se doctor na kasa nante baha na se wotum se ye wi adwuma no nti ye ne Dr. Michael Chiramatin Kojo Chiramatin babidi enkomo ne sa topic we ya metisa doctor for ne kana pancreas am say pancreas na dina mi hunu but ne ya trauma minti no e se mitime bo pancreas ene ehun komo ene ye babidi nti doc abaha de no wa che baby asa pancreas no ehye ne mo ho ban so ni apomuden pa ohwe abronya wumfili ba won kwa wa hoodin de also die sika kura nu botom kura no wahu afe no enough dog ya mo official pa ahima afe nkombeto ye afisa se na nkwane ahoodin wo ho na Campus for Christ aka C4C CC ana wasa se na ejina mensesa ye meka se dina sesa na se C4C jina ne naso na jina ne naso na jana so ye free ahunye mu nyame nti e be free amen se nyame amia ye kakra kra e be so relax ase bibia ye easy bo mia kakra amu ani ada ho ma ye nyamo new ideas kwan ya ye be fa so atoto ne ma yes I can bounce ma be di ne nyafu but you say mu aye di ne tu hu hawa because they say asori ko ebi mko ne tot nyame do onkra bet they say akra entam visit traffic o I'm surprised. Traffic in man notice it but I said from last week in build the kakra and because so full price and also kakra reflect it be more packet cars be brain nam kroma me true and then or therefore ni nyina nam krum sana e dey ti ama ye managing ti die sie bi awrade se ye ye fa ho aseda ma no
yo nti we ye meka economy ho asem ibedi apomuden ho enkomo nti ene na pancreas dia yo me da se ma me fa nchia ema ahwefo yina busuafo ne anuano madofo mo hwe wesikumo do bembra kwa me district ni mu mo amuguso eje ayare hwe ewo all the branches of C4C Homeopathic ayare sabia o my Ghana ha Europe for so amoshem wo Amsterdam Germany for mo amuguso eje ayare hwe so ewo C4C ayare sabia wo Amsterdam ene Germany abonten so midinchia mamwende anape ye kase pancreas especially ye ko Christmas ya na say yewura Christmas ye time enkrofo bebre ye na ye pese ye didi particularly no aya enuane a ebia ye free say ye to me end from the beginning no like ye hunu ye Christmas festivity no like a sumbo inti ye nuane so ye pese ye di ade foforo bi ehun say in fact ye di bronya no ye ye di kura to me edi ebroso ne ade that's right inti oba ni peduani mu a ye wo honam akwa wa bi a ye frɛ no this pancreas no na enuane ahodo bi a ye bedidi se eye mojanam se eye srade eduane se eye bibiti se ye beka se carbs and say bibia carbohydrate and more banku fufuo ni all that no sa hunama kwa we na release bibiti se insuo se ye wo communities ahodo no se ye ko yen bibia ye fitel to say o fetal ebro say o machine bi a ye fetal especially ebro on say o de ebro no go machine mu a ansa na ebro no betumi anyam yie no udi nsuo eka ho sa na pancreas no ete say wunya di eduane a ansa na machines ahodo to say ye funu o small intestines no ni ade beboa na digest anyam eduane no agese pancreas no release insuo etumi afra nea ekọ wo nipadua nim no ansa na etumi anyam na be ahonde esese wonya efri eduane nim no ye beka se o final product no wetumi anya wo nipadua nim na egumu ahodo miensa sebia udi bibiti say ye carbohydrate related way a ewo insuo ana one type of fluid ana ne beka say enzyme eno no ebe release udi inuane so ye protein based way so a eno so won nia esese e release netumi enyam eduane ni ye sa so na udi bibi na to say it has to do with be a meat num fat so a eno so wo biribi esese e release netumi enyam eduane ni ye na etoto sa eniama ni yina wie wo nipadua ni mu a afi eno aso kura hormones ahodo eno so eboa ema ntotoye ne nhyehyeye no ekoyie dodo a yeta etse ana yeta ehu pa no ne yebeka say insulin aha inti insulin no it's more unyati insulin a associated with this particular pancreas and as hunam akwa away so na insulin no eno na eba te say carbohydrate nnuane a ye di nyina no eno na ma ya honden eno na ma ya yebeka say energy and say energy no so eno ani glucose and say esichira ewo ye moja ni mu inti pancreas no release hormones no quickly no eno no eboa ema honden a uhia free especially carbohydrate related nnuane no ebetumi ede akokọ yie na atoto niama wo ye nipadua ni mu enti yewura this particular festivity na say pancreas ni huhia a play vital role kwan ye befa so edidi kwan ye aduane no befa so aye ejuma kwan ya niama betumi afa so atoto yie obi o sa tumu say odidi pan ba beka say dog diane me di pan but fun na me fun so bi di so odi nanso on me and obi so ane de no onum nsuo pan but the more onum nsuo no na still
insu come edeno nina no pancreas no play a vital role in that. Sir, enti kwan be na befa so afi enye na adwuma biem ye betimi ehunu enema signs and symptoms bia o pancreas no enye adwuma na bibia obehu. Yo, just like I ended with it, no sabia ho na otumi hu say o didi ebe aduane bia what o yire hu di whether say banchi nuane whether say mojanam srade and all that o try your best a didi but now o check weight as a rather no o lose weight aside that no sabia o kujina baby na o swanche na obe sorry no na within some few minutes utumu say 40 as in ant agada wo urine ho eno so ekyere o pancreas no atochima say o ho na say bia also ode no it's more of woni so etumi ya wusi as uhu ade ye tuntum no be hu no red ade red no bia obe hu no fita obe hu multi colors we ewo wenua ne so iye bibisa ba utumu say pancreas no so atochima either say pancreas no produce insulin no kra anampo produce but kitwe bi because of that no esichire na wo umojanim no so yebeka say as a traffic no ajame into me into 2 year say o hoso na be friend no atenka efra na atenka uni failing obo betumi akacho doctor me age say mennom insansa na mitumi enya such way nina no beka say bacho atenka wodi ahimu no oni no se kasa atenka it's more of say bia failing mate ba mpese me hu say aduane mu no oni ana namu na oni atenka one atenka in terms of appetite and 2 atenka in terms of enamu ya one ura ho one uhu kafo wo ho but only that atenka no and ɛhɔ so a wenum so etumi eto as a feel say obedidi so ebia na komodo ninia no pancreatic reaction. Okay. Ene yenhwe kon ye be prevent ye ho afri ohawi. See ba prevention especially near meka ne say ye moderate nnuane a ye didi. Say udidi na hu say one menya mendi emroso. Just like in the local setup udi ebro ekogu machine mu ase machine nyam no say wo pimpin so bi ese say udibumu but say ebro so out to say machine ntumi operate sa so na say udidi na say wo overload uyefo na the pancreas no eben just behind the stomach wall yefo no eben hot side nti say wo overload pancreas na say yefo na ntumi ma dwumedia esese edi no ntumi nwie peye nti bre na honden ase ena enimbre didie o ebekasa na dwedidie at least latest by 5 p.m. the aduane bi a solid na carb to say emo banku fufu by 5 p.m. there say utumi ewiedi anampo say ubedi bibisa na say after that no utumi ye bi a 25-30 minute exercise be walk be skipping rope be kra ubetumi aye ansa na wako akwadware na yesa wonya didi such everywhere na okọ akwakoda nti avoid the intake of so much food so much fat so much meat ewo ye nua na ye dia eno so betumi aboe enhwehwemu so ekere se especially bia ye real Christmas mo ba wo dwen nia obedi wo dwen sika wo de bekọ akoye bribi wo dwen bribi a ebetumi aboa no nti adwendwen too much of adrenaline so trigger the reaction of beta hormone cells na pancreas no ma etumi affect pancreas nti adrenaline kra no etumi the pancreatic defect then eba nti say nyama bi wo ha the most important thing is nyankopon aboa mene wo na ya sorry na ye nyankwa yenti adwendwen so eno so ye Dr. Michael Kojeche Martin Lady Nkomo Penny Kwanche for the C4C Homeopathic Hospital
ena edim komo ena no pain ti ene ye wie pancreas ho asem ye monwura C4C mu na fe be sure say so obi wo problem bi eti say ya oba mo ho a ho nso mutime boa yo oyima me da say sene na make no on say normally no ya ye can pancreas the other physician will talk more of diabetes and I say esicheyare until we C4C ayarasabia no ye approach no more of hunama kwa wana atochima no until ye ma esicheyare duro but we rather give you a remedy and I say a drug and no be support your pancreas no so pancreas no e balance yeah there wouldn't be anything like diabetes and I say esicheyare so yes say bibia ankoka papa anje credit so we always look at the cause inti wo kan bia mojambro so no na ye kan blood vessels inti bibi biara etochima eye hunam akwa e de yare ahodo ebre ni pedua no eno na ya specialize aye de boa adasama nyame adom ya hye Xmas promotion ase fiti especially fiada say o hyen ewo any part of Ashanti region ebia o konongo oboase any part 8 environ Kumase 4 and all that no maybe piemu ewo ejuso kwamo fitemu junction ye branch kesia ewo ho meye medical visit to the various branches de obi wo ha bia wate Dr. Chematin wa Dr. Chematin babia unshi ame ankasa ewo any of the hospital no that but on Friday 9th of December me ba be piemu ewo Kumase by 7 a.m. na nyame adom matenase by 2 p.m. nyame adom na masore efri ho then on the 13th of December mo central region the whole of central region your branch kese so e Cape Coast Addison Gardens Green Hill and also nyame adom me ba be piemu e Cape Coast Addison Garden on the 13th. Then Western region, Ocean Free, Elembele, Elubo, Takwa, Shama, and all that in Zema. But Modena be Shiame on the 14th of December, and also Takrade, Fijai May Sport, Takrade, Fijai May Sport. And Nana Paya Kusi Yauda, so Miankasa so mate with all my other doctors, Adenta SDA Junction, and crying, Adenta SDA Junction, to what I will share. In all over Greater Accra region, Temafo, Akosombo, and all that. Bomodin, Dodowa, Muso Amoshen, Oyibi side, and all that. Bomodin na and ne anape bra. And that Kusi Yauda, no Miankasa Summit, Nasewo, Adenta SDA Junction. With all the branches are Ubekobia, no say, who Dr. Chematin Kra, you were seasoned professionals, Omotina, Omo, Juma. First 20 callers offer numbers in our screen so you be ma a 50% discount. Near say you be free registration at the amount. You be sign amount free consultation. Physiotherapy services so you be amount free na a buy and scan NLS specialized analyzer and so you be ma 50% discount on that one. Na inro ahodwo eni just me say fia say ye nro no ye nya wo man Ghana ha biom meta ebo hu de roses ya nro bia ye de ma no foreign based homeopathic drugs ye wo man India eni Kashroy Germany abonten so ansana ye de abaha say nti nro no so to know the potency and say the efficacy of it FDA agiatum no ye ma 50% discount on the drug line so nti first 20 callers numbers no I will screen no enim ubetumi atro 050 00 40 328 050 00 40 328 most of more Europe and I pay Europe nyame adom Amsterdam ye the Saturdays weekend aka ye nyuma ho enti apart from working days no na se bia opese oba yem branch kese wo Amsterdam Holindred Amsterdam Teaching Hospital ni opposite no C4C ayarasabia ewo ho ye the Saturdays aka ho enti mo amutie yen wo mo hwen wo man Europe abonten so
mo Den Haag for Ameri for Disburg for Oberhausen for and all that mumbo modern na mumfre line wo +31 61 833 8997 +31 61 833 8997 Milton Keynes for UK nyame adom yenya yen office so ewo UK abonten so Milton Keynes a enche ye bebie UK branch no ano until then mo amugu so eje ayarehwe ewo Germany branch ana say Amsterdam UK fire mota eba Amsterdam pa so we encourage say monko so a embratel say officially no ye bebie Milton Keynes branch no ano why are there pa but what can we mu nyina nyame hira mo said the name ekwa nyina achi na mo packaging bi ati say ya na say ne say efia ya samo enye ye nipa so yare o nipa so yare rather no hwe na ahokyere ni mungu ase na ayarehwe entumi enkoso ene ye NGO a omobo ye chidom omobo in terms of sika Rabobank Foundation omodwen oman Africa ho when it comes to apomudin health ni bibia once it's health related omo disika ebehye enrollment in a percentage why say na obetumi ede aboa and all that Rabobank Foundation mo Holland and say Europe abontin so nim Rabobank omo foundation no omo eboa ye I know say enche so omo eba beboa in terms of some seed capital before communities are hold on near there nti eno na ye di egusu nti once omu so ya se no na say yeso yehwe na yesum oman Ghana wo no kremo de nyame ase babobo nyawo ahodo bi nso a ye ba C4C a wadaro mom betimi ahwe gobi o wambone dia ene yanka mede nso ye fia wadaro ma eba yare to say infertility obi a awo ayedin amano ana bema wakakoye lab yesi wo oligospermia ana se azoospermia na se bia won nkomo a ebema oba anyem no uni ebi ni woni pedue ni mu kora ana mpo se uwo bi nanso enye dodo a betumi ama oba enyinsen ana se wo ba so a wa try IVF first course second course enye ye oso betumi aba eba yare ti se mojambro so eba yare ti se enua yare emi say studio here na mene embrebi mene abrante bi eba ha I think for 32 years na wa share ahwehwenua I don't know say what dey near life and say what dey near medicated me protect me until now on it's more of a glaucoma no my diagnosing for glaucoma say on to me and ahwehwenua without doing anything nyame adom yetumi nya bibia nti nyame adom yetumi nti eba enuayare eba yare bi a ye kranko maybe what try any form of herbal what try any form of orthodox bomodern na bra C4C once I just say yare no anything because me bobo ayen sorry I just say yare no anything nti bomodern na fa o condition ya no ebe dan ye branches bi a ebe on 050 00 40328 05000 40328 and I say 331 05000 40328 and I say 331 to fry yebejo so na yabwa Michelle Dr. Michael Shematin C4C Homeopathic Hospital and no edi enkomo no